bengithela ngeibonkolo bengifisela kunabantu abangifisela okubi kunamaphosti nje bengiwabona bethi hayi kuze uMaskandi uzolawuleka kumele ube khona indoda ezolala ngoxolo manje sesikhathele so kunabantu abaningi abangibambela inhliziyo kunabantu abaningi abafisa ukuthi abathi kanti niyozala enzenini iphutha kunabantu abaningi abathi lo mfana kanti yini yena walokho ephumelela nje yabo ake kuphumelela abanye kunabantu abangasafisi okungibona ngiphumelela kunabantu impumelelo nje nami asebethi nje hayi lo muntu usenjengeqembu elithile lebhola mhlawumbe senjengeSundowns kanti yena yini ewine njalo suke noma ngabe edliwe bese celebrate wonke umuntu so ke ngifisa ukusho ngane zakwethu lesasenzo esenzeka ngoba kaza ngisikhulume kanje nginibhekile lesasenzo senzeka ukuthi ngibonakale emphakathini ngiphakamisa isandla ngixolisa kumdali wangidalayo ngixolisa ngimama nobaba ngixolisa esidalweni sakithi ngixolise kwabakithi nabasekhaya mami ngixolise kubangani bami ngixolise ihlobeni ngixolise kubalandeli ukuthi akuyena uKhuzani loya uKhuzani owayifakwe isilingo noma wayilingekile akekho ongaduki empilweni akekho umuntu onyathela 100% akekho umuntu othi yena mina nje akaze ngone lo ngazalwa akekho umuntu othi yena mina akaze ngithuke sengiphakamisa umoya ngathi ngiyahluthuka lo ngazalwa vele uma ngabe umuntu odume ngokwenza izinto ezinhle phambi kwabantu uma ngabe sewenza okubhedayo abantu banginaka kakhulu ngoba suke bengayitsheli ukuthi leyo nto leyo nawe uyayenza ingakho omunye umuntu uyezethi awukodwa ntombazi wami uhlo ngathi awuyingishe toilet ngoba usuke ebuka ubuhle bayo ebuka ukuthi akwakwazi ukuyifanisa naleya ndawo esuke yase toilet ngoba usukazi ukuthi lo muntu lo umuntu omuhle ngayo yonke indlela akamcabange eya kulezo ndawo so ke nami njengomuntu osemculweni owenzela abantu izinto ezinhle uma ngabe sengenza into ebhedayo nento ephuma eceleni vele kunabantu abangithanda abazophoxeka abathi awu lo mfana sesemthwale kangaka sithi umfana uyaphila wenzani ngiyacela bakithi ukuthi la khona enhlizweni yakho wena ongithandayo la engathinta khona kwashayeka kabi ngiyaxolisa ngaphunduleka futhi sekwaba khona izimo zamafoni manje esevele isabalalise yonke into ngeenhloso ke ezingalungile ngiyaxolisa lo mfowabo abiyele ngiyaxolisa nakubafowethu abaphila nomfowabo abiyela ngicabe ngixolele ngokweqiniso ngoba ngiyazisola umdlalo loya odlalwa ukuthi ngangaze ngize ngifike esigabeni esinjeyana ngoba kwakwenze njani ngazisola in a second le nto yenzekile ngathi kodwa Nkosi yami ngenzani yini le engiyenzayo uNkulunkulu engibusisa kangaka ngishoda ngani ukuthi ngaze ngenza into kanjena bekunani ibinamathelile yini leyo nhlamba ngiyazisola kakhulu phambi kwenu angazi noma enhlizweni zeni la bengihleli khona ngisawubuye ngihlale yini ngesenzo engasenza noma ngabe angisawubuye ngihlale enhlizweni zeni la bengihleli khona kodwa khona mangixolisile ngiyogezeka enhlizweni ngiyaxolisa kakhulu angiyena umuntu onjeya enoxolo lwami angizenzisi ngixolisa ngoba ngixolisa kulungile mangabe kumele ngijeze ngalokho ngijeze ngoba vele ngona ngoba ngiyazi khona abantu abafowethu abaphila naye uquality abawumtshela naye bethi umfana waxhaphaza kwasho wacima kanjani abawumtshela bemhlohle besho lokho nalokho kufanele bekwenze lokho ngoba wonke umuntu uyathanda ukuthi umuntu aphila naye angamboni ekube ngazuthi khona intembi ehlakala kuyena so ngithi maluju kuleyo ndawo kubafowethu nesizwe sonke ngiyacela sizwe sakithi uma ngabe khona la engona khona noma khona lapho enibone ngathi ngishayisa khona ningixolele ningangidubi ngoba ngengane yenu uma ngabe mina ngingasami phambi kwenu ngizoma phambi kwabani ngiyacela nje sizwe sakithi ukuthi ningishashazelele kuleyo ndawo kudluleni nabaculi abangizondayo nabo futhi bengithethelele ngoba bayalazi iqiniso ukuthi akaze ngama phambi kwabo ngama ngenhlamba ngama ngane uma ukhona into engayizwile kahle ngomculo ngiyangimfonela ngithi awunangizwe inkulumo ezithi achazayo angiyena umuntu okhanda shisa ngiyena umuntu okhanda lemtshelo kwakhe ngumuntu mina ohloniphayo ngumuntu obazisayo abantu ngumuntu ophokophelele phambili ngumfana obheka impumelelo ngumfana othanda izinto ezinhle so ngiyafisa abafowethu ukuthi umculo siwuphathe kahle ngendlela eright qhubeke siye phambili sisekane sishayane nje kushawane nje ngengoma okuyona sayizela kudukuzwane ngengoma bayasha abanye abafowethu bathi ayike
isifikela ngithanda khona la khona abaculi ababukakala le game yomculo sebeyithathile bayiletha engomeni ngoba siyababona amaqhawe ehamba ngeemonto eshutha imoto, siyabona amaqhawe egqoka impahla ezibizayo, siyabona amaqhawe akhile ekhaya okuyinto enhle, kodwa ke egcineni kosuku into yahlanganisa nawo amaqhawe ingoma. Uma ngabe amaqhawe ekhipha umculo ejabulisa abantu, ilokho esikufunayo. Siyabagqugquzela amaqhawe ukuthi awakhipheni umculo, ashane nje ngadukuzane nje ngengoma, kube kubhukubhuku ngengoma ngapha nangapha, kuthiwe nje hayi babangani abantu abalo lapha, hayi babanga ingoma, yabo. Singathenana amandla, kungathi uma ngabe mina ngikhiphe ingoma uzothi wena ngikhiphelani ingoma, ingani yona into engiyizele. Kufuneka wena kube wena oshaya ikhwele uthi nakho-ke, yabo, nakho-ke shana ingoma bafana, ingoma thina esiyifunayo, yabo. Ungasho ukuthi manje mina ngikhiphelani ingoma, ngiculelani mina. Sengakufica udla nje lapho ngithi udlelani manje wena, ngoba nami ngiyahla ngapha. Udlelani kanye nami. Mina nje bafowethu nginayo lonto, kodwa ngiyangithi sengiyangithi mangixoxa nezinto zami ngiphilayo ngithi mhlambe isiphiwo sami engasiphiwa. Mina nginakho ukuthi mangenza into enzo wonke umuntu, kube khona abantu abagxeka ukuthi ngiyenzelani lonto. Mina ngihamba mangihamba mina ngiyonikela mina. Noma ngibuyisele emphakathini. Mina kunabantu abathi angishuthelani ukuthi ngiyanikela. Kufuneka ngingazi mina ukuthi abantu bengazi ukuthi ngenzani. Kodwa ngiyi-public figure mina, kunabantu ababukela kumina. Kunabantu mina abangibuzayo ukuthi ubani ukhuzana simbonanga lapha. Lo mfana yini kukanje, yabo. Ngeke ngakhuluma nomkhulu Khehlelezi, ngibona ivideo ayenzile ekhuluma ngami. Sakhuluma nje ngathi umkhulu akazi ukuthi mina sengahlezi ngikhonjiwe. Mina mangenza into kunabantu abathi uyenzelani lo ufuna ukubukwa, kodwa mayenziwa abanye ku right. Mina ngiyahlukunyezwa, kodwa angeke ngikhale namhlanje, angeke ngibalise namhlanje, ngoba kunabantu abazokuthi kumele bekuhlumeze mawuthi uyakhala bethi ufuna ukudatshukela. Kunomuntu ofuna nje ukubona ulele phansi. Kunabantu engathi mangifa namhlanje mina befuna ithuna lami beze belithole belihlahla ngembazo, bethi usangavuka lo muntu, yabo. So ke angibalisi South Africa. Ngifisa nje ukusho ukuthi abangixolela abantu kokunye, ngoba ezinye izinto ngishaya enhlizweni ngize ngigcine nami ngihlukumezeka ngisho ekhanda lami ukuthi ngizophila kanjani. Kumfana nje osemncane mina, angiyona yona ilukhuzana, angiyena umfana okhonze kakhulu ukuthi mhlambe abe ijoke. Umuntu umfana nje serious ongakwazi ukukhuluma naye futhi into eserious iyaphambili.